Kasarta age nemie nekakonech Jehova kokeny sikobit kekas lesson kanetishet nekitindoi kila eng wikit. Aibe boroini sikobit atach ak akwek tugul eng tokchinenyo nebo lesson nebo wikini nemwoe nebo ng'oliot nelel ongepchei kiyoknotet nebo Jehova. Ameche atach kiboitinik chemi yu sikobit kokatak. Lilian. Kongoi Pastor, chamgei tugul, chamgei chamanikab Jehova, kitochok eng betutab rani. Ketesetai eng kitabut nebo kiyoknotet nebo Jehova. Kobet kemite eng lesson nebo ang'wan ako mitei betut nebo Jumatatu nelen chomietab Abraham eng chitugul. Kongoi. Kongoi. Nerube Goramaro. Chamgei tugul chamanikab Jehova, amitei eng betut nebo kwoeng kasi nemwoe kole tamirietab saet nebo Abraham kotokoti tugul. Kongoi konerube ko Pastor Ngetich. Kotoku keny chamanikab Jehova kotokotin king'olole kebeberta nemwoe kole kiyoknotetab Abraham. Konetarwech eng lesson akotubkwech ak saet ko Evelyn. Chamgei chamanikab Jehova, otokotin kokeny amite kwang'wan kasi nemwoe kolen kiming'inchigei maketab Jehova. Otokotin. Kongoi, ami kebeberta netai natou lesson nebo rani neng'olole kiyoknotetab Jehova, kurset nekikure Jehova kemong'chi boisienyi netilil. Kotokchinenyo nebo lesson kou kokekas ako ketou kemi lesson nebo ang'wan. Kong'olole rani akobo chomyet nebo Jehova, chomyet nemite kwenunyo ak bikyok, chomyet nenyolu keipchi biik chebo kok ak chomyet nenyolu kenet biik alak sikobit konai akobo Jehova. Ko ng'olionyo neking'olole eng rani ko lekiiptoi logoiwek chemiach. Ano kokinai komie kele logoiwek chemiach kotoune gaa. Ko ngotoune gaa ko Jerusalem koite komoswek alak amu kurset nebo Jehova. Ko ng'olionyo nekitoune komi kitabutab Johana. Ng'alek cheking'alal Jeiso kole ng'ololchin alamalaikchik 13 koititab 34 ak 35. Mwoe kolen akonok ng'atutiet nelel ale ochomye. Kou ye kiachamak ochomye ak okwek. Sikonai biik tugul kole o alamalienyu ochomdosi. Ng'alalani king'alal Jeiso ko betut nebo igorta nebo let, igorta nebo meset. Kokatuiyo ak alamalaik 11 kokakoistogei Judas. Koking'ololi ng'alek cheechen kotoret icheket amu mi Jeiso koboto alamalaik komeche kwai icheket igorta nebo let kounjigei kelyek akwa makatiat akoe divaik. Kokingakomwa Jeiso kolech ameche ochomye kole kakono ng'atutiet nelel. Eng taunet nebo ng'oliotab Jehova ko ng'atutiet nelel komelel eng taitab Jehova amu kipsengwet ko agenge, Jehova ko agenge, Jehova tamirmiriet ko agenge ak Jehova werit. Ko ngangomwa Jehova kole ochomye ko kamwa kole kakono ng'atutiet nelel sikobit ochomye. Ngakobit chomyet ko makomi tewernatet age tugul netokobitu eng kwenunyo. Amu kacheng Jeiso tilyandit nemie eng kwenutab koyonik, eng kwenutab ichek cheibe logoiwek chemiach. Ngomite chomyet koboru kole mami kiy neter nooe amu eng ane angen ale ameche atoret anum sikobit konyor kiyoknotet nebo Jehova. Kitesetai ak atindiotab Abraham. Nakakur Jehova Abraham komang'une emet nekibo otwognotet kokakosirto kwaninyi nekikure Tera. Eng kitabutab Taunet 18 kong'ololi Jehova kong'ololchin Abraham kokakomong inendet. Kwa Jehova sobet nekararan eng Abraham. Amu atebetab Abraham
kokakokur Jehova ko ki atebet nekilosu Kamuktaindet. Kakomanda Abraham eng emenyi eng kenyit 18 kokakokur Jehova Abraham mi ak osotiondenyi kikure Sara eng kenyisiekwak chekiakomeng'is kokimotindoi lakwa age tugul. Kokiakoit kasarta nemakomi kamang'unet nebo lakwet kole Jehova ami kwenung'wong, mautyenok. Sikobor Jehova kole mautyi Abraham, koamu Abraham kokamong eng sigikyik ak biikchik chekimite ak biikab orenyi, komong ak biik ak tugukchik ak kwondonyi. Ko ngotokomi oret Kipnene eng kebeberta nekimi Abraham kokiteche kabtesisio nebo sautik ak ole kikoitoe korosek. Kole kakotech Abraham akonde korosek sikobit kokoito kila eng kila ko kimi eng kemait. Konka bet agenge eng emetab Palestine komi betusiekab asista nekure biikab Uingereza summer, kolale asista nebo kwong'ut. Kole kimenye Abraham ko kimi kelutab ketik, kole kokimi ketit nekimi yotok. Ko kicham ko eng betut nekalal asista bet kwen kowendi kel ketit Abraham. Yetokosise Abraham eng sautikchik konyal akoker biik somok chekibwone. Ko kingoro bichotok somok chekibwone ko kinai bichutok kobor Abraham tilyandit ne inegei. Ne tilyandit nitok ko kimeche kobor kole eng muguleldonyi ko kitindoi muguleldo nebo tokset. Atebetab Abraham tugul kongur Jehova ko kitindoi tilyandit nebo tokset amu chome toek eng muguleldonyi. Kichome biik eng oretab muguleldonyi. Amakenyi sikocham biik komeche kobor itondab Jehova amu Jehova ko chomyet. Eng atebetab Abraham eng oret age tugul ko kibor tuguk somok. Kabor tuguk somok nekebor kole toche toek, chome toek ako soe. Eng tuguchotok somok chekimite kwenutab muguleldab Abraham ko kibor kole eng tokset nebo toek ko makoi itach toek komechome, ako makoi itach toek komesoe akobo icheket. Ko kingobwa bichu somok ko kiker Abraham ipkoker chito nebo somok kokergei ak weritab chi, kergei ak Jehova akokure Kiptaiyandenyu. Ko ngisoman eng 18 kitabutab Taunet kong'ololi Abraham kole oye toechu kasomok, kale king'et eng likitebe eng kelutab ketit kokakoker bichu somok akolech Kiptainichu obwa sikobit akonok beek, kole korok keunwo kelyek. Amu ki eng emetab Palestine ko eng kasarta betusiek chekibo tai ko kimotindoi biik kweinik, ko kibune biik temburiek. Ko temburiek chekibune ko kakonyo chito eng banda nekoi, korok netai neiboru kole ketach toot ko ikochi beek sikobit koun kelyek. Yekaiunchi kelyek kechopchi amitwogik sikobit kwamis. Nguno kaunetab kelyek koboru kele amu banda nekoi nekakololyo kelyek, ko ngeunchi kelyek ko kebor kole ketach komuny. Sikomungso bichu eng oretab kamang'unet neingen kole tokolo banda amu kiingen Abraham kole bendi lelo. Ko kamwa sirutikab Jehova komie kole kitindoi Abraham muguleldo agenge nebo tokset eng kebeberta nebo Jumapili. Eng tokset nebo Abraham eng yu ko kebor muguleldo ne eng inendet eng sobondonyi tugul kotindoi maket koib kiyong'notet koibchi biik alak. Kiyong'notet netindoi Abraham eng yu komeche kosor biik akongen kole Kiptaiyandani katach komi boisiet nemeche kwai eng tai yun, nemeche koborye kolech Abraham atindoi tilyandit eng biik chemite tai yu chemuchi komi boisiet nemeche yai. Ko eng oret agenge kokakotach Abraham bichu
korok netai ko kounji kelyek. Nebo aeng kolech kwondonyi Sara chob amitwogik, chobchi makatinik somok amu ki somok bichu. Kole kiboitiot ibiro moita akeeny moita akechob komie. Eng kasarta kitikin itong'ololchin Abraham bichu kakeunji kelyek sikobit komuny. Kochobe Sara amitwogik makatiat. Kochobe kiboitiot eng yun bendo nemeche koibchi bichu. Kebor kole eng tuguchu tugul chekaakis ko ketuyogei kabwa kiboitinik somoku akochob Abraham akine kebeberta nebo tuguk somok sikobit kotagei kiboitinichu. Kochob makatinik somok, kwondonyi Sara, kwo kiboitiot kochob bendo. Kotebi Abraham koboto toechu neiboru kele eng muguleldab Abraham komeche kobor muguleldo nebo tokset. Notok kenyorchini kitabutab Taunet 18 koit 1 akoi koitetab 15. Chomyet nekitindoi Abraham koborugei eng 18 eng Taunet notok 16 akoi 23. Ang ng'olyot nebo somok ko saet nekisoe Abraham. Kiingen Abraham kole mi Jehova koboto inendet ako mautye inendet. Kolech Jehova Abraham, kalech nguno kong'alal bichu kaketach kolech otogotin eng amitwogik. Maesho bichu, mami toot age tugul neitoche. Eng kasarta mising biikab Kalenjin ko ngonyo took kelen onage beek. Ko makikochin beek inegei, ako kekochi sot nemite chego. Sikobit kwamis chichi akobiyo amu banda. Amu ikere toget nyu lekabwa ak banda nekakobun chichi. Ko eng tokset nekibo Abraham ko kikitoi eng biikchok chebo Kalenjin ko kitoche toek chekibunu kebeberwek cheterter. Ako eng kapchi age tugul ko kimitei sotet nekimi lengu. Ko sotonotok kimi lengu ko kimakenemu eng kila. Kinemu betut nemitei toek. Ako kakekochi toot amitwogik kakwomis konyor kimnatet nemuchi kwo. Ayebindo nebo muguleldo nebo tokset ko ayebindo nekiboru Abraham kele kiyayeb eng muguleldonyi. Ako kingoayeb Abraham ko kiibor kole kwondonyi akine ko kiyayeb amu kikasit akwo akine ipkochob amitwogik. Ak kiboitiot akine ko kikasit kiptayandinyi Abraham apkechob amitwogik. Kebor komie eng yu Jehova kole chobe Jehova oret nebo kiboitinik chik sikobit kotach logoiwek chemiach. Kamwoiwech eng kitabutab Ibranik 13 koitetab 2. Kale mongen akwe kole kyo eng muguleldo nebo ayebindo nebo tokset ko kikotach alake malaikaishek komengen. Ko iman ko kiketach malaikaishek amu ikere biik chebwone chemengen akaitach akochi amitwogik. Ko kakotach Abraham toek chemengen. Lakini kakoker mugulelwekwak ko biik akalech kiptayandenyu amu kiro inendet nekimite kwenunwa nekitindoi kimnatet. Toksetab Abraham ko kebor kiyoknotet nebo chomyetab Jehova nebo ayebindo nebo muguleldo. Kasom Abraham kolech kiboitinichu kiptayanichu obwa oamisie eng kelutab ketini. Ko kile bichu kichoktoi ak ketorchinigei eng kanaset age nemeche sikekas eng yebo tai yo nekikure Sodom ak Gomorrah. Ne eng kasarta age tugul ko kingen Abraham kole mi bichu boisiet age nemeche kwai amu atebet nemuchi kwaak eng emet nekibo Sodom ak Gomorrah. Chang biik chebeku chemengen kiptayandeni Jeiso. Ako boisiet nekikonde Jehova kelutab kiboitinik koamda logoiwek chemiachen. Makonyo Jehova kou yekinyonji Abraham eng malaikaishek chotok cho anan kiboitinik chotok somok. Amu kimoko biikyo, ki malaikaishek chekitoi kipsengwet ak agenge ko kiweritab Jehova. Kelech Abraham korok sikobit kokimit ng'olyondeng'ung
Eng kenyini nyonei eng korowek cheu chu itindoi werit kale korori Sara komi emait. Kole tokomwoksei kakeit kenyisiek chebo kosindo. Ako tos sikisich lakwa kekur Sara akonyo taitab bichu kiboitinichu somok kole kerori. Ko nga Jehova kokere ipkoker tuguk chekokis amu kang'alal eng yu ko kakomut Abraham kichobe amitwogik komite chepyoset jikoni ako ng'ololi ak Abraham eng yu. Kolech kwondong'ung kenyini nyone kebwone nyekenyoru werit nekure Isaac. Eng kabwatutikwak ak nautikwak ko kingen kele kiibwa malaikaishechu anan kiboitinichu kotoek kotindoi kimnatetab Jehova. Kotoret kab Abraham konyor werit ak kamang'unet amu kimokotindoi lakwa. Nebo aeng kokochi Abraham kamang'unet akobo sobenyi eng banda nebo kiong'notet. Nebo somok komeche kobor kiboitinichu kole tindoi kerkong'et nebendi kwochin eng kanasetab Sodom ak Gomorrah amu kakong'emoksis bichu eng taitab Jehova ak taitab kipsengwet. Ng'oliot nemitei nameche akesune ko ng'oliot nekamwa kole Abraham eng kayebindo nebo muguleldo kokaker kamang'unet nekiborchi Jehova akobo nganaset nebo Canaan netun kikochin bororietab Abraham. Abraham kokakichop inendet koek kaberuret eng ichek tugul cherikyin inendet, biikab kokwet, biik chenekite inendet, biikab koinyi ak biik tugul. Neiboru kole eng kasarta age tugul koborwech Jehova kele mi amune sikikikonech sobet kesopche eng emoni ak kekonech biikchok chetilionutik, che lagokyok, osotikyok, manong'otoikyok, biikab kokwenyo nekitindoi ak chi age tugul. Amu eng kwenutab bichu ko kikikochi Abraham icheket kola eng oretab kiptamirmir, eng oretab borto, sikobit komut icheket eng mutyo eng kiong'notet nebo borororietab Jehova. Ko kinyolu kokimit Abraham akonyor tikitik chebo iman kolumdagei eng oretab kursetab Jehova. Eng kasar age tugul koborwech Jehova kele makimuchi keyai kiy age tugul. Angot tilionutikab Abraham chekimite Sodom ak Gomorrah ko kisome Abraham kole bendi malaikaishechu bichu somoku ak ipkong'eme nganasana. Ko ngobendi kotoi kokur Abraham kouyo kiyai mung'aret Abraham kole kot komi biik 50 tos ibare kamuktaindet. Kole Jehova mabare. Kot komi anyun 45 ko tos iyai kiy ng'em bichotok kole achicha. Kot komi 30, kot komi 20 ingelcheng Abraham Lot ak osotiondenyi ak lagokchik. Maite ngot 10, maite ngot 5. Ko ngotokoteme Abraham kong'ololchi kiboitinichu akobo sobetab bichun ko kitindoi kiong'notet nekile tos kisor angot chekakong'emokis angot chekakobetyo kolech Jehova mabare kot komi 50 angot amit 30 mabare an ko 20 an ko 10 ndanye keit ko matakoit bichoto. Kale kiit kasarta nekiesho kiba ak bichu malaikaishek ko akoker atebetab biikab Sodom kele kiya. Kokochi icheket komakokertoi kobetyo kocheng kurget nekimeche akobetyo akoik biik chekikorio eng konyekwak. Kokebor kole Jehova kotindoi rirge eng biik. Ipkoek kitiongon kakoit kasarta nekakotyach biik rirenenwa ak Jehova kotyoktoi Jehova icheket kobek. Noton amune neking'emak Sodom ak Gomorrah. Mi tebutiet nebo let nekamwa kole ne atebet nekemuchi kenetkei akobo Abraham akobo tilyandit nebo ayebindo eng sobonwekyok chekitindoi. Tos kisose biik, tos makimogei, chi nekasirto eng oret tos kinoki beek. Une atebenyo ak ichek chekimite kibagenge. Ngonyo chi akonyo kosomin kiy ko tos iete. Ngoi kabwatutienyo nito nemuchi kotoretech. Ameche akochi chito nebo kot komi chi nemuche koteb
anan kotokotes ng'olyo. Oi, kamoche atesyi ale ibetab logoiwek chemiach ak yoknotet koi kotoune muguleldo orit. Ngot ko metinye sanysanyindo ak boiboiyet nebo tokset, iwendi sing'at ak ilen ketepche ratat bich ortinwa nyimutwa asingili aweksei kasuben konyil ata. Konoto amwaini Jehova kongoi ak amwae kongoi osotik amu ibwat ngoto kimakonyitat akine Sara chomyet ak ayebindo nebo tokset ko ki kasit nenyigis amu imuchi kole chito kepiratat ortinwa mongen ale chepkokonet nekemutu mongen ale ne ngot tokoibu myon ko chi nekasirtoi kolionoti lakini kaek muguleldo man nekikosik akonyi chomyetab Jehova ko ngot ko maek muguleldo nenyitat ko makoi kiyai ngo kiyoe kityo kelachi cha taichor itoche akot age tun nyokochorenen tugun akwa kotos ing'et anan itesetai ilen akot ndawendi ngotokochor kit nekochor ko tai kiib logoiwek chemiachen wendi kot kotun kowek baadaye kole oye kyaib ki neng'wong. Kelunet kora nekamang'une yoto ikere ile eng ayebindo ak toksetab toek ibwat inye korok beek chekiib keibu bechu kiunchine kelyek ko chekibendi ipkesile ng'o asinye mi chekesile kiunchine kelyek mite chekeei mi chekekwong'e mi anyun chekiune tuguk kolen chito ninacha kame korok asingili beek ngotokoba ngale nyauni angotokobendi kotieche temburiek alak ngotokobendi lakini eng ayebindo ak muguleldo nebo chomyet ko koi kakosor ng'etab kamet amen tilienwa kablot eng ayebinito kakomong kora kemwoi Isaac kele bas kikonok lakwet oreno lakwet tuguk chekamong'une ayebindo negei ko kakosor kai ipkolal maat koi akosor koi yekimondoi kesoru biik alak ko kakisorugei amakinai ko ngotoretech Jehova ikere akot chepsunomindo akine ko kitun konyor lakwet eng ng'alekab toksonoto ko eng achek chekimoning'otoik ak osotik kora ko kiito ne akoi konyi chomyetab Jehova mugulelwekchok sikimuch keyai eng buch ko ui. Kongoi Pastor. Kiegu kaberuret eng biik tugul chekimi kibagenge koboto icheket. Amache atach chito nebo oeng nerubei. Kongoi Pastor. Agere ale kaitiny tuguk chechang akemwa ile chomyet kangemwa Sara abwat ale kakinyitat akine Sara chomyoni kitindoi eng yun asikobit maek kito nekikiken koek chebo wui sikochob amitwogik anan ko koib beek chekakiunjine toek akobit ikere ile kabitenwa tuguchoto amu makoi tau rani ilen kumyeno beek kumyeno ne kaek kito nekakoek bitet amu ingen Jehova. Ko nguno ketesetai eng yu akobo chomyetab Abraham eng chitugul. Ngele chitugul nguno ko biik ata nguno abwoti ale ngele chitugul abwoti eng meting'ung kotou itou ile chitugul ko ng'o ibwat kong'ung anum kobwone kainaik ko ngile chitugul ibwat biikab kokwet ibwat chito nekiaiker anan ko chito nemyeno yani wendi meting'ung kotoune yuto imite ko chomyet nekitindoi Abraham nekitoune ako kesomoni ketesetai eng taunet kitabutab taunet 18 koite 16 akoi 33 akoi iker ile kimite tugul ketesetai eng chomyoni anan ko kemite yuto kitabunitok ko telunotet nekale eng yu nekitindoi Abraham ko eng yutok kekere kele chomyonitok kitinye Abraham ko nekakonech kinetegei achek amu asikobit kiyokte amu kiyoknotet nebo Jehova ko kinechegei Abraham amu kikergei eng kimoswek amu kimenye ak biik kimenye ak kiititoitoi ano ko kinetegei Abraham ko anyun eng yu kakomwoiwech Pastor kole kitach toek ko anyun eng yu Abraham ko king'et kicham
kakemwochi ng'alekab kapsodom, kakoker kole korom kasi ak kotebe Jehova kolechi tos nakelen kai kabisa yani biashara kotebe kole tos koit chu, tos abwati ale kikeyai ngalen abwat ko kikeyai ketet ng'alechoto akot akicheket. Ko kekere biik eng yu kabilosiek ngele kakitoune 4 yo chekitindoi Abraham chomyet akotoune kaa eng chomyet na konyi. Ko nguno ko kiichegei ak Sarais eng yutok komite eng gaa, kitinye kora lakwenyi na kitun ko kimeto kwo, ko kitinye chomyet nekikas kong'wan amu kingen kole ki werit noto nekiinegei noto nekikakikochi lakini kakimonoto nekikamwochi Jehova. Ko chomyenyi nekitinye en Abraham chomyet akot weritab chepkamet yani Lot, nga kikabesio kong'et Lot kwo kong'asis kotokyigei olin ak koib mbaret nekawo orit ko kitokyigei kimasta nebo kapsodom olin. Ko mamake kiy, kicham mising kot kokochi kole ngokaibe mbaret ole ng'ete olakwai sawa tu, lakini amu chomyet amache korib chomyet ne noto nekitinye. Amune? Amu kikakonai Jehova. Amu ingen kole Jehova koo mising, ko tuguchu tugul chekakimach kesiregei chu komakiy mising, ko kicham Abraham kobwat anyun yekakemwoch kelech mitei ng'okset nenyone kapsodom kobwat kole kosolya anyun tos ibar Jehova bichu chemyachen ak cheyachen tugul. Ko king'ololso ak Jehova ko netai ko kacham amu tinye chomyet nebo konyi. Akotestai biik chenekite yutok, chenekite kap Lot, chenekite konakta. Atyo kongoi mising ongetestai eng yutok ko kaking'olole kap Abraham eng chomyet nebo chitugul. Ko chomyet nekitinye Abraham kotoune konyi komi Sara akot kap Lot eng yu nekebwat amu kakonai kole nyone yomset neo newendi kapsodom ak Gomora amu ki bichotok ko kikakoyai tuguk cheyachen, biik chekiyoe kiptubotoi eng chomyetab Jehova. Abwoti ale kikere akot eng atebosiek cho eng betusiechu kekere ile tuguk chekikiyoe eng kapsodom koyookse akot korake. Ko kitoune anyun Abraham kochome chotok. Ko akot eng achek ko amu kokinetkei wikit konye keamde ng'oliotab Jehova ketoune kurgat kaa. Ko ngemwa tupchosiek chok ketinye kesiregei mising amu kisirsiregei amu kimite yutok atkan kora. Ko anyun kilyon sikobit kechamgei, ndakimwoe ku akot ane Lilian abwoti ale akot eng konyo komi tupchosiekchuk chekelen makikeregei kong anan ko kikesirgei anan ko kikolya. Ko konganetegei lesson ini akere ale ngot kanetegei Abraham koyoche asa akokono Jehova kamuget nekikochi Abraham asikobit anyor chomyet nesirei nekonech katuiyetabgei nechomyet nechome nesirei mising akot ndamachama komasasawa amu chomyetab Jehova. Konakta eng yoto Abraham ko kimwa akobo biik kole tos ibar bichotok tugul. Ko kile Jehova male Jehova mabare chotok 50 anan 100 anan ko kile mabare, neiboru kole kiiyan Jehova Abraham nekimatabare ndakimite bichu. Ko kakoit yani kikakosomisitu lakini ko kitinye chomyet Abraham nekakoit kong'ololchi Jehova akobo icheket. Biik chemakokeregei ak biik ko ngisoman kitabutab Boisionik 1:8 ikere bichotok kele une. Atyo eng yu komite kole biik chelyonek chekikakoyai magutik cheyachen
Soman kitabutab Juda 1:7 inai eng yotok si itestai amu anget ale kakwo en sait. Ko biik alak ko kale biik che ngingete yoche kesochi bichu. Isochini biik che mengen, biik che kotuiye. Toek che bwone kosome beek kosirtoi kakinetkei eng yo kele akot toek che bwone ko mechokan amu kiyae Jehova akokonech yani talendait age tugul ak tuguk che makat keboishe ketoret biik. Mi biik iman cheimuche koboishe biik alak, lakini akot kora konetin Jehova asimeku neitindoi kimekeinnatet anan itindoi ng'ong'natet lakini itoreti eng kamugetab Jehova. Iyat eunek amu Jehova kokonin ngot inamdoigei ileni kindaun eut kotepto ano. Ko kicham Abraham bichotok amu biik che ngitepche kotintinyin ak ng'alek lakini Jehova kokonin chomyet isirtoi nemeker tingtingetabgei ne notok neting'egei biik. Kale amune sikemach kecham bichotok amu kitindoi kiyoknotet nebo Jehova nekikonech sikobit konai chitugul Jeiso amu nyone konekit. Yani kakoit sait no kilen kait akot eng mwoe science kolen sikonekit kome ng'ony kolen kakoit sait yani nolen kait saa sita konekit kang'et dakikainik tutigin sikotonon saa sita. Ko kora amu mwoe science kolen ng'onyuni amu kikeng'em ng'onyuni kelyochin lakini Jehova kinget kele nyone Jeiso ko amu nyone ko kaikai kiyai kachirchiretabgei. Som saet eng Jehova asikobit irikyi biikab kokweng'ung. Rikyi biik alak angot ndamemuchi iit dunia msima ko kokinetkei kele itoune akot kanisa ngikoitoi sadaka chekuket anan ko nebo kurgetab taman iwektoi koitei emotinwek alak. Ko itoret chito nemitei yu kowendi kot koit ng'ony komugul koibe ng'oliotab Jehova. Kemwa ile kongoi ketoreto, kongoi amu kenyo nyikero. Imwa kongoi amache amwa kito agenge eng biikchok nga mising komakitinye ng'oliot nekilen kongoi. Eng koroni kongoi amu kayotun chito kurget. Kongoi koyote kurgotik che echen akot yani ngeboishe sobenyo kemwa kongoi. Kongoi eng amitwogikchok chekakenyor. Kongoi eng age tugul. Kotoi eng science inyoru ng'alekab angot eng sobondang'ung boiboiyet neiteitach chito nekawendi eng oret, neiteitach chito newendi nemengen ak isochi nemengen, isochi neingen akonyo chomyet eng kot yu kot koke busara no kingelechi ibu beek koi, kelechi ibu amitwogik koi malen akot kong'ochi komitei makwele wendi kotesetai akonetkei lagokchok amu kakonyor kokere eng gaa yu kole kakiyoe kouni. Kwae akichek koyoptoi kounotok ngot eng sukul koyoptoi kounotok aketestai neikere ile kaek kiyoknotet nebo chomyet. Chomyet nemengen akot ile ndane komameche chichi amu katacha anan ko kalyo lakini chomyet neitinye kora. Ko asome ale ingetestai eng yotok ale maswali nemitei amune sikobo komonut saet sikesochin biik alak eng sobenyo nebo saet. Toretech eng anan eng ne saet nekakisochi biik alak eng Kiptamirmir akenyoru mising imanitab chomyetab Jehova akobo kiptengekinik. Amune sikesa? Sikesa ko kakeker kele kitindoi amune, kikekonech amune asikesoptosi amu Jehova nekikokonech chomyet asikeyai boisiet. Kinyo Jehova akine kocheng'e biik kemitei kiyoknotetab Jehova ko ikere ile ka chomyet nekonech keyai nebo Jehova, ma chomyet ne nenyu amu nenyu netakochini chito nechamo
noywo kito nekayai nekararan chitab kokwenyu ko biik alak ngap komakororonen komameche achi akichek cheyache manoto chomyetab Jehova kosire yoto ko ameche ametochi yoto anan akatach mwalimu nerube kotinye chito age koteshi. Asa ai kongoi missing Lilian ak mwalimuinik chekakondoune kanetishet nebo betutab rani. Kakeker tuguk cheechen che inete Jehova kobun boityondoni Abraham. Kibendi eng betut nebo kwoeng kasi kekere akobo tamirmirietab saet nebo Abraham. Ngiro eng atindietab Abraham ak Lot komuch kobwat chi kole kibesio bichotok kisirgei ak kibesio. Lakini eng ngiro ngorit ikere ile kitindoi tetutiet Abraham nekikoi Jehova nebo koistoegei siretab kei asikobit kotebi chomyet koboto inendet ak Lot ak biikwak eng kwenunwa. Koleji Lot ker kimasi ngot iweutab tai ak eutab katam meboru noto kole kile ngobit besiet ak siretab kei nebo koikeny. Lakini kile ngosichi kebeber neimuch kotebi akorib tugukyik asiketebi eng kalyet asikitoror Jehova kosich siretab kei nemite kurgat atkai tugul ak atkai tugul. Eng notok ko kitestai Jehova koborune Abraham chomyet ak koborune ortinwek chekimuchi keistoe kekirindae pcheutik cheimuch kobit eng tuguk chemengechen asikobit ketebi eng chomyet kotugul kitoror Jehova ak keistoegei nyitatet ak nereknatoshek. Eng notok ko kitestai kora kobor Abraham ko kiboityot agenge nebo Jehova neki eng chomyenyi ko kiimuch kocham biik tugul. Ak eng chomyenyi ko kiib sautik nengosoi komasoe saet ne nenyi inegei, masoe saet ne nenyi akoni, ako soe saet akobo biik alak chememuch kosa anan chemondoi kabwato nebo sautik. Akot chekatagere koin chekikere ache ko bunik ko Abraham ko kisochin tugul komeche tugul kole tasopcho. Akot amu ki chorwetab Abraham Jehova chorwetab Jehova Abraham ko kiingen akobo atebosiek chekimokonyolu chekiyoe biik eng kwenutab nganasosyek chekimokotorori Jehova. Lakini nga kingen komawech bichoto kole amu ae kiptubatoi nebo maketab Jehova. Lakini kitestai kosich maket missing kole kosochi sobonwek chelustos kole kobwonchi kowekchigei Jehova eng rirgei nebo kwong'ut nebo Jehova. Ameche kiro eng nwogindo akobo Abraham kosochin biik ak kiro kabarunet nekiborwech Jehova nekibunu weritnyi Jeiso eng boisiet neyoe eng kasari nguno kobo achek. Kale kinyoru Abraham kosoindet nekisochin biik alak. Kale kisochi biikab Sodom ak Gomora simakikesichek. Kakekas atindiondoni eng kasarta nekoi konetech kiboitinik kikondounenech. Kale kiibor nitok Abraham ko kergeindab Jeiso yemitei taitab Jehova kosoe akobo achek. Kingen Jeiso ko boisiet neyoe nguno komite taitab Jehova kwanda akosoe akobo chi age tugul kole meng'em ichek kamuktaindet Jehova kasyi ichek amu kitumde karatikchuk akobo ichek. Ikochi kasarta kobwa taing'ung akoek lagokuk eng kasarta age tugul. Soe kole nyochi kat tingekwokikwak ak itestai iyai ichek koek lagokuk eng kasarta age tugul. So yae Jehova sautik akobo achek ko keborwech Abraham eng sautik chik chekisang'yu kosochi biikab Sodom. Kingobwa kiboitinicho kakikas somoku chekibo kotab Abraham ko kale king'at kotar kwomisiei, kale korekto kotokyigei Sodom. Kale ako kiotok ko kiakonai Abraham amu king'ong'chi Jehova kingisoman eng kitabutab Taunet 18 akotestai 18 na tugul no inyoru komwoe Jehova kole tos awe eng Abraham kito ne awendi ayoe eng Sodom ako Abraham koeku iman bororiet yobo koitet 5 koitet 6 kole Abraham kowendi koeku bororiet komwong'chi Jehova Abraham kito nekiwendi koyoe eng Sodom. Aking'e kolechi wendi kokesu nganasetab Sodom ko eng koitenyi ko 24 kotoi Abraham emu chomyenyi
kogero ni ba Sodom agori re ko lei kam ko be pik tugul ng Sodom kam bantarin ke Jehova as ko te bingoy titu magangwan ko tawne ato lei ganya so mangit again kole ngot komi bi chebay man konomu engana set goto si wangu ameri engana set ago bi joto konom chebay man chemi oloto kas git nga mo tituma muto kole nji Jehova Abraham ingolo itenginye ye nunito ibar chebay man kuboto chiajen so arge chebay man akiajen ingolo itenginye tos may man kirwagindet ne bongo nyune komugul agile Jehova gota nyorchi Sodom pigonom chebay man ari de anyon oloto tugul amuije kingo tege gitena to ko ngala ko bit conversation ne waljin ke Jehova aga Abraham ko some agobo kwaniaba katono nang daita Jehova agobo piga Sodom kolongo kirwagindet de bongo komugul koto si biwa mo emetu itele jiting komite jem ya ajen akemnya chey manda akimoy manda ige su tukul ko gerge ite ka moy iman girwoge no man girwoge ndet de bongo ngomugul kole ni Jehova Abraham gut ko bi ko nam Sodom kuma o ngola to tukul amu bi jota payman gonam maya meno to ti Abraham kole Abrahami jang bi jogo nam kapsa gut to garab go mangunyor bi ko nam ko jeng sigi wongs kore gune na bare kolle chamwa gara ngata ate ngot komite bi tiptem no artam ngot komite bi mutu jengering ngonom ye bor ko la kate bolo ngot komi artam mu kutoski wangana set ko ga gasun tutuma kisi kolle Jehova magi wangana set amu bi jotok artam mu timi ngana set kolle je kamukte te jamwa gara kata ma ka ga nyangalo ngota ma tos ngal yogi tegen tos ngot komi artamo tos ngot komi sosomo tos ngot komi tuptemu tos ngot komi tamano hire Abraham gitgas saeni ko gi naglen persistent yani ge ki lenenye ma ngetin ma tonon en samuti kitem kongololje agotep agon gagir ko tos lion ko mai ko magir golle nyolo ko sis amu awe am ge sauti ki gas kolle nyolo to soji garango komite piki ngeringen ko to sige stol magata Abraham nguto gitung mogindo ko gi mo meje gindo jom yetno awo big of Sodom kala je sruti lesson kyago ko jam big of Sodom agomora ago tin paishit anan gittu ki gi ko gingen golle mi Jehova ne bi to ki wago Abraham ko koy bor yet negi kabwa piki ge bo ki Sodom Gomora ko ki wago ko tore pick up Sodom ko ci luget aginga ko ci luget ko nyago la historia ta Sodom ko jengan bi ci kabwa ko masta negi mit Abraham ko wekta ko ba Sodom go wago ko ngetin go wago ko bor ijegen bor yet gi ko ji Abraham engna to gi bor til gandi negi mit eng Sodom pick up Sodom ak again ak ci mit ko boto jegidinda Abraham ko boto big of Sodom egna to big of Jehova ko mo wi sruti tobarane kolle nyal jinet ke gu soik ama soik ke ba aje git jongon nyal not git nyai tamir miriet na ba Abraham na ba saet negi soji ni piga pig tul ko gargeit negi soji ni big ke mi korikyo negi soji ni big ke mi te ortenwe negi soji ni big chiga gitu ye togol ya gimi te be ge amelogoi ke so jini ngorita oritinyo agi ga nyoro boroindo ke so jini ga tagije konai Jehova ye ge be ga amde logo ye ke mejen amugyang na tet ne gone ke ko nyol jini ke be ke so ju garabi joto ye gi nyoro ga sarta ne nyone ta jege agi gimi to go ba te je ke so ju gara konai Jehova na bay man agulos Jehova galle ji srutik ma wala ji olle kay ngalalde kala gele ngem ngagelo ye am dayna ramaro netia kumele ngagelo am dayna ramaro gela gelo wala gi ko mo am data baramaro ko kom ajja kala wala ji tamre tab Jehova egna tagi na taga mena aso nyolo ge sam Jehova to mi riet no ligi mit Abraham aso bi ko to mi riet no tag ne mu ko wal bi ke so jini
kase Jehova sautikyok atkai tugul kou yekikas sautik chebo Abraham. Nyolu kityo ngoni matkoek sautikyok sautik chebo kipkei, lakini koek sautik chebo iman chenyolu cheite chi tugul. Ngiro eng kitabutab Mathayo 5 koitenyi ko 43 akotestai yo. Kole kekas kele kikimwa kele cham chitab kokweng'ung ak iwech bunyondeng'ung 44 akomwa kole ocham bunikwok akosochi ichek cheusot. Kaimukokse akot ichek cheusech, ichek chekikure bunik, ko ngotko makicham bichotok ko makoi isochi. Saen yo asikoek saen nebo iman nebunu muguleldo ako ne sincere ko ndoune chomyet korok. Ko bo kwong'ut netya amu in chito nekale usin ko nginye imeche keyoktochi muketut. Nginye kotemeche kong'et tilyandit kabisa kotko matokat kawot. Lakini kale osochi bunikwok akosochi akot ichek cheusot. Kaitet 45 kale siweku werikab kwandang'wong nemi kipsengwet amu ikochin asista kochorchi cheyach ak chemiach ak iyokchin ropta chebo imanda ak chemobo imanda. Amu ngotochome biik ichek chechomok kone melekto neotinye. Ngot kachome biik chechomok kotinye melekto ne, mami melekto neotinye. Mayae kounotok ak ichek takikobo sukut. Ak ngotokoti cheotupche kityo ko koyai ne sirei alak. Tos mayae kounotok akot bororiosiek ak ichek. Notok anyun weku okwek cho igesunotkei kou ye igesunotkei kwandang'wong nebo kipsengwet. Kaka nyolunot kikat biik tugul ak kesochi biik tugul. Kaka nyolunot kecham bunikyok ak kesochi. Kaka nyolunot kecham akot cheusech ak kesochi. Ngiro eng kitabutab Jakobo 5 koitenyi ko 16. Jakobo 5 koitenyi ko 16 komwoe kouni kole ong'ololchigei anyun kajilulutikwok okwegei ak osochinigei okwegei sikobit kisobok. Yeityo kole toretisie mising saetab chito nebo imanda ngosa eng kakiletabgei. Kisa Abraham eng kakiletabgei. Notok amune kiketyi 50, koketyi 40, koketyi 30, ko kisa eng kakiletabgei. Kale toretisie saetab chito nebo imanda yesa eng kakiletabgei. Yesa akobo biik tugul, ma akobo kei, lakini akobo biik tugul. Kotoretisie saanotok akokochin kipsengwet kokas sauti chotok kwa niaba nebo biik alak. Yekisochini chemiondos kibwat akichek kora cheusausech. Yekisochini chemiondos kebwat akot akichek kora chematindoi maket akot kokasit ng'oliotab Jehova. Kale matkomech mugulel, lakini ongikilgei sauti kou yotok. Sikawang'u kekere kitabutab Romanik 8 koityi 34. Kitabutab Romanik 8 koityi 34 komwoe ng'olio neuni. Kale ng'o inendet neikikyin? Kristo Jeiso nekiime, inendet nekiking'et komong'une chekibet, nemi eutab tai nebo Jehova nesoiwech akine. Ngosoi Abraham ini kokibor Abraham karokutiet agenge neyoe Jeiso Kristo. Kikiboisie Abraham ini akot eng orenyi lainech tugul nebo bororiet iyotenyi ko kinyikesich Jeiso eng let. Ko kishiko iborwech kora Abraham ini sautik koborwech kito neyoe Jeiso akobo achek. Soiwech Jeiso mi taitab Jehova akobo achek. Notok amune sikolen oret ak iman ak sobondo amanyonji chi kwanda amaingane. Yekibechi Jeiso koechi Jeiso kwanda kwa niaba nenyonet. Nyoljinech kesich tilyandit ak Jeiso. Asikobit yekakesich tilyandit ak Jeiso koite Jeiso taitab kwanda eng oretab sautik ak eng let keiku nyobonik chebo bounatet nenyone. Kurge nebo let ko Ebrainik 7 koitenyi ko 25. 25 komwoe kouni kole eng notok anyun komuchi kokeny kosor akoi kasuldaet
ichek chebwonjin Jehova eng inendet amu sobe inendet koigeny sikobit kosoe akobo ichek, noto ko Jesu Kristo. Age tugul kibwonjini Jehova eng inendet amu mi inendet kosoe akobo achek. Eng notok ongeib itondo neu nekimiten Jesu Kristo, neu nekimiten Abraham. Tamirmiriet kimi eng Abraham, ngoek akot akichek tamirmiriet nemitei eng kwenunyo. Ngoteschi ng'olyo anan kotet. Ara maro kamache ates ale kemwa akobo saet eng kitabu nebo Jakobo 5:16 nakamwa kole saetab chito netilil kosoru chito age nenyalulat anan kekoshin sautik. Kitindoi biik che eng kasarta age tugul komuchi kotilionutik anan ketindoi biik che choronok anan ko biikab koko. Mitoi chitab kokweng'ung anan ko tiliet anan ko biik chebo kanisa chongen che yachen mugulelwekwak nekikosas biik ak kikonde icheket taban amu atebenwa ak leu atebet netindoi. Kokamwoiwech sirutikab Jehova kele eng kasar age tugul eng boisietab Jehova tos kindoi bichotok taitab Jehova matin koyachen ak kesochini karon, kesochini bet, kesochini koskolen. No mwoe kole kiniri saet kou kambet, kenir mang'et. Sem kasar age tugul imwoe Jehova ilechini uyo tos imwoe kainetab chichotok neingen ile kikoimak chichi ko chito nemomeche biik, matepche kibagenge koboto bichu. Kilyochini biik cheu chotok tos kiibe kebeberta nekisoe ku Abraham nekisochini icheket anan kilen kikoyakitu ngobuchi setani. Abwat ale tebutiet nenyolu eng kasarta age tugul ketindoi walet anan kito nekimuchi ketoret ichek chekere kele makomake chekikoba taban biik. Kongoi. Kongoi mising, atache mwalimu nerube. Kongoi mwalimu. Ako kwek tugul cheteche koib kebeberta nekoib. Kit nekimeche keker anyun nguno kemeche keker kele ne kit nekibitunet tamirmirionito bo yebindo, tamirmirietab chomyet ak saet eng kitindoi Abraham ak konyi. Eng kitabutab Taunet kurget 19 ngitaune koitet agenge komwoe kole kiba anyun bichotok melekeisiechoto aeng'u kot koit ing nganasetab Sodom koskolen. Ako kimi Lot ormarechetab Sodom. Ako kingoker Lot ichek anyun kong'et kotorokta ako ng'uru kot koit metinyi ing'ony, toketnyi ing'ony. Tetyo kole kasaak alecho komosu obwa kiptainikchuk kotab otwokindeng'wong si otebi kemboi komugul akounji kelyek asikobit amu kaong'etye asimutai omuste. Akilecho anyun iye kaja. Ko kaikai anyun toek chuto kot kokoi kobwa man. Kakeker ormarich konyil oeng. Kakeker kele kimite Lot ing ormarich. Atkan kora ko koting nganasok chekiechen ko ki ole kimi kotini ako mi barasa ako ole kitebe kandoik boisiek chebo county council ko kikakitech ofisit kurget nebo ormarich. Ko ngikas chi nekilen tepche ng'ony eng ormarich ko ki unofficial, ki kandoindet, ki kirwokindetab taon notok. Ko kanyekeng'et ketach Lot eng yu koek agenge eng kandoikab nganasani. Nebo aeng kotebe yuto kora asikokere emet. Kimi akot eng betusiek chekibo keny ko kicham kotepche biik kokere besiabor. Asingosirtoto kitonon akelecho oye ibunu ano, oye nyo itagat, nyo tebi ng'ony amisye korok, nyo imuny. Amakiyome logoi akoi kokakebai, nyobiye anyun amu kilen ngotoondoni kibo chepyoset. Ko kile kimuti korok ipkebai, nyoborok anyun kekur kwokok. Ketepse anyun kele ibunu ole tya, ibunu korong kile akiwendi ano, ing'ete korong kile akiwendi koreto ingoro. Komwoe anyun chametabgei, komwoe tilyonutik kwok, komwoe ole uu chametabgei nebo bororiet tugul.
kit nekitoune eng emenwa ak kit nekoiro eng oret as koibu chametabgei amu kitom koit redioishek. Ko katebutiet anyun ale boisionik kakwai Abraham neteni ko ne nekimong. Ikere akot Abraham akine ile kicham komi nganaset, komi kurget or marich. Ko ngot ko kikonin Jehova boisiet ko kandoindet eng kokwet, ngo kandoindetab chepyosok, ngo kandoindetab boisiek, anan ko akot ngoi kijanayat lakini i kandoindetab kijanaek akinye, anan ko boisio age tugul nekakikonin iboisie boisionotok, ikere ile botiono emet chun alake amu nguno mi biik che ngikoch boisionotok koboisie kimnotonotok ak torornotonotok kotebi ak mogorek anan kotebi ak biik chemi barak olotok. Lakini chun mi ng'uny olin che nyalildos che toek anan ko bunot anan ko nia ko choto che kang'et. Ko bichu aeng ko kakeker karogutienwa koek biik che kicheng'e chi neto, chi nemengen kole bono chichi lion kotach notok. Ko kit age nemoe sikeker eng yuto kora ko koi kembout kai kong'etyo mogorek che kiyachen che kisomisen che kibo nganasani, che kimoche kosor boyondoni ngoit too age tugul kongen kole ya nganasani akoyau kabisa. Ngenyor too kemboi komi mogorek che bwone kemboi kole ngomwoito simabit nyat age tugul. Tos ngab ikerchi bile he maroroti atene koimenjin. Ko amache ateb yuto ale une. Ako ngab komele rahisi anyun kokeny, ngab iyai kokeny komuchi koboisie setani kora tuguk cheu choto koibun myat amu kakoi konyo myat is kochu. Lekakwendi boiyot aeng komi town, tebu ng'uny olekinye matatu eng yo bo korosiot yo, komi in kakin sten yun, konyo lakwa kole kokami boiyot nekami karit tai yu is. Konyokotebu ng'uny lakwet kai komi kole hey kole boiyot kai kalya lakwani, kolejin kautye in chekab lakwet. Ako kakoet sine lakwa imuchi kotebu ng'uny kole ngimete eng yuto arip komowone kai oye kitebi kitikin akinye kakonyi bin karit is. Boiyot kalyon kolacha kawa in kametab lakwani kele nget anyun akui kakonyis karit nginde in karit nin age tait nyobe tugul kenome boiyot ak lakwet kinoktoe kwa karit namba aeng kebas konyi notok boiyot kakonyi in karit kiyopto kwa karit nebo somok. Komi koskolen kataratat emet kele boiyot mwa komie kele kalyonoto ng'olyondoni nye anan nin saru anyun polis korok komanome lakwet boiyot akoi polis kole ngoelesan polis kole polisiot akinye muchi kikisicho kemboi lakini komokalakat mwa komie akyobaike ak chepyosetab chito eng yu sikakimeto lakwet iberberech imetoiwech eng yu boiyot salya koeshe polis kole acha makingen ng'alechoto iyo koengen ng'ala boiyot kole kokoi toimen alya konome lakwet boiyot sawai gaa ko nguno nyait kap kole ne chepyoset ko kameche ateb yuto as ale ngot komach kobeluk kit amu kabwa chu akoi gaa nguno kakebwa akoi kap Abraham kele kimoche biik chito kele konyo chito yu ngap komaraisi kiyotok, lakini amu mamache setani iboru itondab Jehova komuch kowekyin nguno koiny kole chukit mara moja kele chepyoset boiyot mwa komie cham iwendi town mi ng'alek ko kilyochin yutok tos kiyai eng kimnatetab Jehova akot ndamache koiny setani. Ng'olyot age nekateb sirindetab lesonini ko eng boisionik tugul kiyai Abraham, boisionik tugul kakwai kab Lot ata biik che kikisor kele biik kityongon 4 ichegei che kimanda, lakini kikoi ko somok kityo chekab kesor amu kasakwan chepyoset akine nebo Lot ko kawek kokuskong sobondanyi. Ko eng kap Noah ko biik 8 koer ng'ony tugul. Une anyun yekayai boisionik tugul ni ing yeilen iker boisiet nekeyoe ilen itoret biik koiny chito kuche boyondono ilyochini yotok ipkomein mugulel ko keyoe ilen itoret mutai nyokoiny chito
Ibilen ile kotos len mugul dage kwet moe betut age ngotebi korar chitugul ak tabunyin. Ako kamache yoto setan. Lakini ingotestai kimnatetab Jehova ako ndewechi chi neiwechi kotun ingen imanda ole mi. Ako ndewechi chito age kole kotun baadaye ipkowekse nyokosome nyoetab kat kole kiatam chicho kimoko unoto. Kiatam iman amwaita eng ng'olyo amu mana chi kotokoitoche chi mutai kole acha kotasuryo no kemboi ako tuguk chekamache kostakan simutai kindaen kotini korepenen tuguk kotun mana chi kokakwai kunoto man kotun weksei nyokosome nyoetab kat ak tun konai biik imanda ole mitei. Ngoboisien Jehova eng oret neu noto. Katebutiet nekatkewang'une eng yoto kole yoe ne ingap keyai tuguk chemyachen cheu chu ak mana chi kotok eng nebo let kuyo momong kelunet nebo boisionoto. Nga king'ering'itu biik chekisor eng Sodom ak akot eng maranet kokure Jehova sikobit keku kiboitinik koboto inendet sikoboisien kimnatetab tamirmiriet ne tilil ak kesoru cheimukokse kesor. Amu kit agenge nemamache keutye ko kangotochei Lot toechu komatinye habari kole tesetai ne. Amache kong'et emet lakini kakoi kesor icheket. Akot ngomesoru biik alak komuchi kosorun ng'olyondonitok anan kesor lagokuk anan kesor kong'ung. Unoto akot akichek kabit borotet eng kap Abraham nemaldae kele Sara kakekonin lakwet amu oiyebindonyi ak kesor kap Lot nga kikoi korarta chepyoset eng kwenyo ko mami kiy neeku asen eng kiy nekeyochi Jehova. Akot imuchi kotebi kenyisiek chechang chetun ileni kiayai ko kianyoru ne, lakini nebo let kotun igere keswot netun mang'une yoto baadaye ikwong. Mi biik chekiba kwamda eng emotinwek cheloen ak kwai kit nebo kwong'ut ak tun kowek buch mami kiy nekinyor. Lakini kale katun ole kiwo chito age kwamda eng emet age koesio kokas biikab koronoto. Kwa tumdo kwamda kwamdochi ketik kwamda wikit agenge atya kokarak kwo gaa. Kotun kenyisiek 10 tun kingoweksei ko kiketech kanisosiek. Kele kalya kiamdochi timdo. Komong chito kole kiami timdo orit. Kiakas tugul wikit agenge msima ko kichamono nyatebe ketit kel. Kotun kosikyi chotok kwamdochi biik chu tugul ipketech kanisosiek emonoto tugul. Ako kikawek ni kole bure tu mami kiy nekianyoru. Mongomeak mugulel, mongomeech mugulel. Yekibeyai boisiet neteni neikere uyo kebirtochigei lakini mekere kelunet age tugul. Ako kit age tugul ko kale bukuitab Jehova, mawendi ng'oliotab Jehova buch kou rewot newendi akokochi ng'ony komugul kong'otyo akobit iotet. Ko ingokene Jehova kimnatet akot ye makikere eng konyekchok walunet nebo boisiet nekakeyai. Tos mi chi nemache kotes ng'olio anan ko tebut? Kongoi. Ngomami chi nemeche kotes kiy. Kongoi. Kongoi mising eng kanetik chekakotestai chekakotoi akoi nguno awendi amwae summary mi kwang'wan kasi nemwoe kolen kiming'inchigei maketab Jehova. Kakero eng betutab rani eng wikit komugul kakinetkei akobo Abraham. Kakiro kaming'inetab kei nebo Abraham ak aiyebindonyi nekitinye kitach bicho somok. Kitesetai anyun eng yu kenyoru kanetisiet neo mising ngesoman eng kutit eng kitabutab Taunet 12 kaitet 1 akoi 9 komwoech akobo kaming'inetab kei nebo Abraham. Kinyoru kanetisiet neo mising necherech eng sobenyo nebo kristianatet. Kiming'inchigei maketab Jehova Abraham akot kingomotoku oret nekikekurchi inendet. Kingekur inendet akelechi ui koboto kong'ung. Kingen kele eng kapchi komong nong'otiot anan boiyot neingen tuguk tugul ngomuti biikchik. Ko kingekur Abraham kelechi mande komelen kele kiinegei Abraham. Kingelechi ui ko kingen inegei muguleldanyi kole kamande nguno akamuti konyu tugul, lagokchuk tugul, ako mengen ole wendi. Lakini kiming'ingei inendet akwai boisiet anan kwai maketab
Jehova. Kikur Jehova Abraham akot ako ngat inendet kolenji Abraham, ui eng emeng'ung ak oldab tilyanutikuk eng kotab kwandang'ung, ui emet neamache aboru. Kingen achek tugul ya omeng'isie omi gaa tugul, omi ak sigikuk, omi ak cheotupche, omeng'isie eng tilyandit nekararan, omeng'isie otinye tuguk tilyandit nekararan ak boisionik chekiyai, ngele kikol mbareng'ung inye ak tugukuk tugul. Lakini kingelechi Abraham ng'et ak iwe ak kong'ung eng oret eng emet no aboru. Koking'et Abraham akwo amach ng'unyng'uny. Yekingokas kutit kobun kipsengwet kotach inendet kursonoto. Kikoito magenyi Abraham. Kikoito tolbistanyi akokochi magetab Jehova priority. Akobakakta kotab kwandanyi ak emenyi. Kiwo Abraham anyun kou ye kikamwochi Jehova. Kurin Jehova akinye. Mache Jehova kondochi sobondang'ung, mache Jehova kondochi kong'ung. Mache kole isub inendet ak iyochi boisienyi. Kurin imang'une tolbistang'ung asikoyakten iwe oldab ole magun iwe. Tos iwalu ilen inyendet. Tos ilen oye mamandoi amu tatinye boisiet nae. Tos koibat mbar ningyo neimeche ikol tugukuk. Tos koruryo tugukuk kabisa nememeche ing'et eng yotok ak imande iyochi boisiet Jehova. Kingomanda Abraham anyun kekase kele kiwo ak weritab ng'etab kamet nekikure Lot. Kokiba tuwai ak kipkomeng'is eng emet nekikait. Kekase kele kituwai anyun Abraham ko kitinye tuga, kitinye tuguk chechang. Akot Lot akine ko kikiberu tuwai kosich tuguk chechang mising. Tinye tuga, tinye nego chekichang'a mising kot ko komarng'it anyun yoto kimite. Kekase kele kiit anyun yeking'et kiboitinikab Lot ak chebo Abraham kong'ichkei. Kale king'et kingotepso tugul kere kachang'a sine biik mising kobitu ng'echetabkei. Kale kong'ichkei otwogikab Lot ak chebo Abraham. Ko ki Abraham ko kimako chi nekichome boriot. Kakenai kele ki chi nebo kalyet. Ko kingoker anyun Abraham kole kakobit suretabkei eng yu, siretabkei. Kolenji Abraham in Lot, ikere ng'alechu makororonen. Amu kakosirgei biikchik ak chechiket akobo kayakisiet ak tuguk tugul chekitinye. Kolenji anyun Abraham inendet lewen ole iwendi. Cheng emet neimuchi iwe ak biikuk. Ngiwe tai awe katam. Koker anyun kotobenda kese kele kitobenda Lot ipkoker emet. Konyapan inegei akoker koro kole ngokararan atebwone ben Sodom nep Jordan. Ko kiwo anyun kolewen as inendet atebwet nebo Jordan akwo inendet komasinda. Kingobesio Lot ak Abraham kolenji Jehova Abraham, tobende nguno anyun ak igerote kong'ete ole imite komostab katam ak komostab tai ak komostab kong'asis ak komostab cherongo amu akonin emet tugul. Notok komite kitabutab Taunet, imuchi isomanchigei notok Taunet 13:14. Kolechi akonin chu tugul. Kaberuret nekikakiyoshechi Abraham koboch Taunet kotesetai kora. Ko kakero eng kanetik chekatai kokakomwawech akobo ng'emisiet nekinyonjin Sodom. Kakemwawech lelian eng yotok kole kitebe Abraham Jehova kole ngot komi biik anom kotos isaru emet. Komwa ipkoit koro kele kimakomitei akot 10. Yekingong'ong'ongchi Jehova Abraham akobo kit nekibityin nganasochu aeng. Ko kityem Abraham eng chomyenyi nenyitat kosor nganasochu ako amu kimakoitei akot biik 10 chebo iman chemi nganasochu ko king'em nganasanoto Jehova. Kimache Abraham kot mising kele tamakinyochigei ak bichoto. Kimuch koboisie Kiptayat Abraham amu kokoitoenyi bo gei eng Jehova eng kasarwek tugul. Bate koyai notok eng achek. Eng nganasokchok
ketuye kirondoi tuguk che kerendoech mising keamdai ng'oliotab Jehova. Biik che kimengitos tugul komuchi kobit siretabgei. Imuchi akot kobit siretabgei eng chetupcho. Mat koloit akot mising eng achek biikab Kalenjin. Sana komite tuguk kakerongyo kele kingopkomeng'is Abraham ak Lot ko kibit toiyet amu kibo tuga ak ne kakisirsirgei biik cheyoki kiyagik. Ko eng achek biikab Kalenjin mising kobitu toiyet ak kobitu akot eng chetupcho chebunu moet agenge. Kosirgei kityo akobo emet anan koret, kesiregei ng'alekab koret. Kot kosirgei chetupcho kot kobolchigei, kot ko makong'ololchingei. Lakini kikere eng yoto kele kingoistogei Lot ko kiistogei. Ko ne ngosirgei ak chekotupche ko ne neyoe? Kakesoman eng yoto anan kakonetech mwalimuiyo nekabo tai kole isochini bunyong'ung anan isochini chito nekosirgei tuwai. Kekere kele ngap kobit bunyondi nemi katikati eng biikab family ichegei che tos akot kobar. Chang akot chekikobargei, kikebar alak amu bunyondi nekait. Tos isochini chito neu notok, tos isochini otupche nekosirgei, imuch koit tugun tutigin chemomuchi oelewangei. Ko kit nekararan mising ko saet. Ibut ak isaa. Angen ale kit neui noto mising ngele saet. Koui mising kometinye Jeiso. Lakini yeitinye Kiptaiyat ko koronoto nobolchinigei ko uity ano. Koret nebo baba anan koret nekioal sosirgei oibo ano biikcho. Kiibo ano kosir tilyandit. Kararan tilyandit mising neitinye. Ako kararan tilyandit mising ko kainai Jehova neng'ung. Amu tuguchotok tugul cheomuchi osiregei ak cheotupche ko tugun chebo buch. Tugun chekikonech Jehova achek tugul. Tuguk chekikiberurwech Jehova keboisie kityo kotakemi ng'onyuni. Makiibe anywhere. Makiibe kimetoi tuguchu tugul. Ko yekinai eng Jehova mugulelwekcho kesiche nyoetab kat ak kemuchi kesich tilyandit nekararan yekisoe ak kesochini chekitupche. Ngobit kiy nekakisirsirgei ko kararan keng'alale ak kesa. Cheng oret neimuchi otuye ak chito nebune uinwek chekergei ak chekuk. Yeitinye uindo eng muguleldong'ung icheng chi asikobit icher. Amu kito netesetai anan kito neimuchi koek kirondaun anan kit neimuchi kotekten simeityi Jehova anan ityi biik alak komuchi komainyegei neibune tuguchoto. Imuchi komi chi age netinye a challenge neu neibune. Kale icheng chito netinye ng'wonindo anan imuchi iker chito nenyolili. Imuchi iwechi ak isochi chichotok kosich kakaikaet eng muguleldonyi. Chomyet akobo sobonwek che lustos kichich saet Abraham. Nganda kiweche tengekwokikab nganasanotok ko kimache kole taimuka kesor kiptengekinik. Kiingen Abraham mising kole ki kiptengekinik biikab Sodom. Ak kimakyin mising Abraham kesor bichotok. Magenyi nebo orit mising akobo Sodom koboru kaimetabgei nenyolu ketinye akobo ichek chetom kosik. Konyol kewech tengek yeityo kibarte rirgei ak chomyet akobo kiptengekyot. Tugul cheyemech ko sobonwek chechortogei kobendi oldab ng'emisiet chematinye kamang'unet eng sobeng'wa chekikoberber oindet kochut ichek koyai tengek. Konyol kesochi ichek chemi mestetab oindet asikotyach Jehova ichek amu kaberberin oindet kobo taunet. Age tugul nesigu eng tengektonyi konyochin kat Jehova. Itilili ichek kot kolelakitu kokeny. Kakiro kele kikinyochi kat kikisor biik 3 amu kimi yotok kong'ololdos Abraham ak Jehova kakolechi ndikami konomu tos isoru nganasani. Kakiro kele kimukomi kot 10 eng yotok. Ko ngosik chito komametoi Jehova. Chang biik che kikous setani akoberber eng ng'onyuni. Ne neimuchi iyai
akobo biik chemite kokweng'ung. Tos ikere bichotok kimeto ile makomi hoping bichu, anan ikere kityo chito newendi eng tengek anan ko tupcheng'ung newendi eng tengek, tos isochini chichotok ngot ko mewechi. Kale weritab Jehova inendet ko soindet neo nesoe nekata tengekchot, inendet nekikoito aliet nebo katiakenyi, kongen kamanutiet nebo sobondab kimugulmet. Ingen Jehova mising, ingen Jesu kamanutietab kiptengekchot. Ngosich kiptengekchot agenge kobaibai kipsengwet mising. Kiptengekchot no ikere, kibokitiot no kikobet no ikere ile uye makotinye or age tugul, kobo kamanut chicho ikere mising. Akot inye neikose nguni, ngot ikose ile kakoberberin naindet amu kaberberin naindet, ngot ko kiyai tengek age tugul, mami chi nekere kole tilil mising. Ikiligei chi tugul. Ikere akot eng sobetab Abraham kele kikikure Abraham kwandab kayanet. Lakini kingoit chekikatirirtit eng Abraham, ko kingen kole kibendi ak kwondonyi nekikararan mising. Ko kilechi kwondonyi koberberis kole takitupche. Leite kitupche simakibara. Amu kikere kole ami ng'oiyondit mising amu kararan Sara mising. Ko kiro Sara, kemuch kebara. Kekere kele kikiligei achek tugul. Kir sobondang'ung ak Jehova neng'ung. Akot nde meany koberberin naindet amu naindet ko kaberberin. Ko kayai kiy age tugul nekeyai nekitigin nekere koberberin naindet akole ikere mami hope kinye sobeng'ung komakomi. Ilen takochamin Jehova akot kayai kiy nemamuchi konyo kat Jehova. Kale akot ndabiriren tengekwokikuk netya konyo kat Jehova kotililin. Ko chicho ikere ko makotinye akot makotinye sobet age, ko chito nebo maana no. Kale nemu Jehova chito nemiten buryot ako usyus ip komong gold. Ko chichoto no ikere ile uye makotinye akot kasar eng Jehova, ko chito nebo kamanutiet noto. Noto ko gold nebo Jehova. Sochi chichoto asikosich maket akine koyan Jehova. Tebegei eng yoto kile ngokurin Jehova akolechin ui, ng'et nguno eng oldang'ung, ng'et inye eng boiboiyeng'ung, ng'et inye eng talbistang'ung, komale imande iwe nganaset age. Ng'et eng talbistang'ung neikere ile ami komie, akikere chito nin ile mami komie, wechi chichoto. Anan isochi ngot ikere ile memuchi ing'ololchi chichoto, isochi asikobit kowal Jehova kabwatutik chik konai. Akot chito nekosirgei, isochi inendet. Yeisochi chito nekosirgei, itinye peace eng sobondang'ung. Akot konai chito, kosomanin chito nin akine akot konai kole angosise chichi, ango makoimegei konai Jehova nekikoyogun. Asiko ketestai eng yutok, ko ng'oliot agenge neamoche itebegei eng yu, ko ibwat akobo ng'oliondoni. Tos ibwoti ile saetab Abraham nekisa akobo Sodom ak Gomorrah ko kiek borotet anan kiek kabutet? Tebegei tebutyonoto. Ketoroti anyun ko tos mi chi netinye tebut eng kanetik chekimi tugul nguni yu? Anan netese? Katindoi ng'oliot nekalen ang'etin nekameche ates. Ngisoman ingen ng'ang'utiet sabit kaitini ko sogol. Kale kingobata tuguchu akero tuyet neo nekimukomuchi koitchi nekimukomuchi chi koit chebunu bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutuswek tugul kotondos eng taitab ng'echeretab laitornatet ak eng taitab arwet. Kolachi ngoroik chelelach akotinye temenekab sosik eng eunekwak akomwoe eng kutit neo kole bo yetunet Jehova nenyo netebe ng'echeretab laitornatet akobo arwet. Ameche akochi komong'unet chi age tugul nemite ngwenuni. Sikeng'ololi akobo biik somok chekikisor eng kap Sodom ak Gomorrah, ak keng'ololi akobo biik 8 chekikisor eng wakati nekibo Noah, komat kobaeny mugulel kele nguka nerube ikesor biik 2.
Kakiro bingisiat che kale kimite taita ngecheret ab laitornatet chikikisom. Eng notok ko ongebe tai keamdo logoiwek chemechen amu ngalen sirutik chetililen ngeringeche tungisoru ko kosubkei ak bororiet nemiten eng ulimwengu kebote che tungisoru yekian Jesu Kristo tungibote bingisiat che kale meitoksei che tungitonondos ing tere ngecheret ab taitab laitornatet ilosu Jehova ak kelembo kwangut Jehova ni kosorwech. Mat komech mugulel ongetestai eng kayanet agoi tun keker Jeiso ak ketoroch inendet. Balin kameche atesyi kora akobo eng sobet nebo amdaetab logoiwek chemiach. Ko eng kasara kikimuchi kebirtegei ko ki biik amu imuchi ng'alaleng'ung komatindoi kimnotet neichutu biik ako kirindoi. Ko kamwa sirutikab Jehova kole kot metindoi talendait nebo amdaet kalya mesa kityo koek saeng'ung nimwoe kainetab chito niisochini ako kong'et Jehova chito age nyokwomdochi inendet. Akerin kora ikere boisiet nekicham koyae alamalaik. Kamong chito nekimong'une Ethiopia kotindoi faraisinyi kowendi Jerusalem kosoe akosomani kitabutab Isaya. Koyokto tamirietab Jehova Philip. Kwa Philip akonyor chichotok eng oret akong'ololji ng'alek oeng akolechi ngoronju beek ne nekakirinda makibatisana. Ko ikere ile eng kasarta age tugul komakimuchi keker boisietab Jehova chebo oret kityo. Yekaichop oret komi chito age neiyogu Jehova nebunu lelo anan kobunu nenekit. Sochi chichotok bo kokweng'ung. Sochi tiliet neikere ile kirindoi logoiwek chemiach. Kwae Jehova kwong'utiet koyok kiboitiot nemengen ile kamyeno ak nyokwai boisioni komo nenyo. Boisioni kobo Jehova. Ingekochigei Jehova kou lagok. Kito neribe Jehova eng mugulelwekyok ko kebirtegei. Kale ngoek mugulelwekyok cheu chebo lagok chemengech. Lagok chemengech komanome kiy netebe muguleldanyi kenyisiek tugul. Lakini achek biik amu kakilel konekenomtoigei kele anome makere maakoti amu kikotebe muguleldo. Ingilen iker ko ile chichinyo nekikosasa anan kikwoiwon nea ko kiker kurget kicheng rimbet. Kale Jehova buti rimonotok. Ngoek mugulelwekyok chebo lagok chekisome nyoetab kat keibu oratinwek chemondoi logoiwek chemiach eng atebet, eng ng'alalet, eng koshinet. Kongoi. Kongoi. Takomi chi age? Kongoi mising. Takomi kamang'unet eng inye nekikase lesson rani. Takomi kamang'unet meker ile kiiwe mising iloitu eng Jehova. Takomi kamang'unet inyochi kat chitab kokweng'ung. Mi kamang'unet inyochigei kat ak tupcheng'ung, inyochi kat tupcheng'ung, inyochi kat baba neng'ung, inyochi kat mama neng'ung. Takomi kamang'unet iwechi Jehova neng'ung. Iming'ingei ak isach Jehova neng'ung. Ngondoiwak Jehova ko eng biik chekokase lesson ko ngomeche onai mising akobo lesson omuch obe Sabbath school nenekite ole imenye anan icheng kanisetab Seventh Day Adventist eng ole mi kinetigei lesson ini yeimeche itinye tebutik chekemeche kewolun makimuchi kewolun nguni iwe icheng kanisetab Seventh Day Adventist nenekitenen anan icheng chi neimuchi kowolun ngititinye tebut age tugul neikere ile katetebenech. Ko otokotin kora eng wikit nenyone ketesetai kenetigei lesson wikit nenyone komwoe akobo lotanik lotanik cheyaech keeshe kiyoknotetab Jehova. Lotanik cheyaech keeshe kiyoknotetab Jehova. Otokotin kokeny eng wikit nenyone asikobit ketestai. Ko ngotko mami chi netikotinye tebut anan ko kiy nemuchi kotes kesoe anan tos mi chi netinye ng'olyo? Kameche amwa ale kitochi biik kora koba YouTube eng Kalenjin Sabbath School komuchi kometo comment anan ko subscriben sikonyoru kila anan koteb tebutiet eng yotok kemuchi kewolune kora eng yotok konyorwech eng yotok.
Kongoi mising ongesanyo. Kamuktaindet Jehova nesabe koigeny. Kongoi Jehova nenyo akobo kasari kaikonech asikobit kinetkei akobo logoiwek chemiachen cheityochech. Kongoi akobo kiboityondeng'ung Abraham nekakonetech ak kakomwawech anan kakinetkei akobo ayebindo nekitinye ak saet nekitinye. Kongoi Jehova nenyo amu ichamech ko ki lagokuk. Kongoi amu ichame kiptengekyot ak isase tengek. Kongoi Jehova amu taketinye kasarta nekimuchi kekurin eng kayanenyo ak imong'un eng atebenyo ak boisionik tugul chekikonech Jehova nenyo. Konech asikobit kikuye chomyeng'ung nekichame kotiyoku Kristo nyikome eng kimurtoiyot asikobit kesich kasar kokeny eng kipsengwet. Kongoi Baba amu imi kobotech. Kongoi amu tuguk tugul chekakinetkei. Ndoiwech akoi ketuye kora eng wikit nerube asikobit kinetkei akobo lesson nekichobwech inye. Iberur age tugul nekakokas lesson ini. Ak indoiwech Jehova nenyo asikobit kesich nyoetab kat ak kesich chomyet eng biik tugul chebwonchinech anan biik tugul chekituye eng sobonwekchok. Ko Jehova nenyo chotok tugul ko biik chebo komonut. Chi age tugul nemi ng'onyuni nekinde ng'onyuni Jehova ko lakweng'ung, kiboityong'ung. Age tugul nekakokas eng betutab rani Jehova nenyo iberur. Nyoiwech Kiptayat chekichilili konech nyoetab kat sikenyochi kachililwech akichek Jehova nenyo. Ara mami kiy nekinetin kwaak myendang'ung sobenyo. Kuyokse eng kipsengwet amu kisoe ak kilosun eng kainetab Jeiso ne Yetindet nyo. Amen. Amen.